The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, nining adlaw ato unang isugid ang tanan natong mga saldang nahimo nining adlaw aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundili ang imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Kay siya lamang ang manluluwas ug wala na ilain. Diha sa Acts 16:31 nagakanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diha sa Juan 3:3 nagkanayon usab, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa matudayon kita sa pag-andam sa itong kaugalingon, pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimoslan matag adlaw. Grasya nga among pagtuon sa imong mga pulong, kamo lamang ang kalanon sa among tagsatag sa kalag ingon nga imong mga anak. Wala kami lain ng kadangpan nini among pagkinabuhi sa ikaduhang bahin sa imong plano. Gawas lamang ang imong pulong sa kamatuoran, pulong sa paglaom, kining tanan mao lamang ang among dangpanan. Busa karon uban ni kami pinagis pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo nga mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ni among Bible study pinagis sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga subscribers, ato mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome kaninyong tanan ni ning adlaw. Pasalamat ta sa Dios nga gipa buhi pa kita kinitimailan nga ang iyang plano nagapadayon pa sa paglihok sa atong kinabuhi. So karon, well, murag di pa nato matapos kining atong pagtuon ni ining uluhan nga the Hypostatic Union of the Lord Jesus Christ. Padayon gyapon kita. I hope we can finish this in 2 sessions. Okay, padayon kita. Ablihang imong Biblia karon sa 1 Juan 3:1. 1 John 3:1. It says, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not.
Now, unas tanan, atong timanan nga, ang God emphasis must take precedence over people emphasis. But pasabot, unahon ginato ang Diyos. Ang empasiya kinahanglan ang Diyos. Maugyod kini ang muuna. Must take precedence over people emphasis. Now, ang gugma sa Diyos, by the way, for the believer, ang purma nini is vertical, pasaka. Ang pananggugma sa tao, alang sa iyang isig tao, horizontal. So God's love for the believer is vertical. Man's love for his fellow man is horizontal. Okay, ato tabalik sa Colossus 3:12 nga naghisgot kini og eklektos, elected, predestined. And then in Ephesians 1:4 and 5, having predestined us, He chose us before the foundation of the world. Now, make use of your time. Kay kinimando sa Diyos, sa iyang pulong. You have to redeem the time because the days are unsa. Evil. Dautan ang kapanahunan. 1 John 3:1, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. Now, John 1:12, ato kining isgutan ng pipila ka mga bersikulo dinhi. Nagkanayon kining Juan 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ang tanang mga magtotoo na nag-iya og pantay-pantay hinunta, angay-angay nga mga pribilehiyo o mga oportunidad aron makatubo spiritually. Yes, all believers have equal privileges and opportunities to grow up spiritually. As such, kita mga magtotoo are not to compare. Dili angay nga kita magtandi sa anong kaugalingon ngadto sa ubang mga magtotoo. We should avoid that. Now, once we compare ourselves to others, musugod kita sa problemado na ta. We start to be in trouble. Now, like what happens to this Facebook craze, gikabuangan sa kadaghanan. You know how this oso karon? You know how disadvantageous this Facebook thing to our spiritual life. Although, na may mga kaayuhan ini. So, you have to be discerning. Ay mga butang diha nga dili angayan kanato mga magtotoo. So, Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unsa to'y atong goal, ingon nga mga magtotoo. What is our goal? Our objective? The answer is spiritual maturity. Mao ka na atong tumong. That's the reason why gimanduan kita sa pulong sa Dios, sa pagpatubo sa atong kalag, pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios ng kinabuhi. Operation SLBA. Kaya kini atong kapanahunan karon gitawag og church age is a unique period or age
Mo na gitawag og period of equal privileges and equal opportunities. Niining kapanahunan, in this age, ang mga magtutuo gimanduan sa pagpuyo sa sulod sa operational divine dynasphere, the means of fulfilling the protocol plan of God. Timan ini, paminaw. Dili kita makatuman sa protocol nga plano sa Dios kung tuwa kita sa gawas niining maong operational divine dynasphere. Mbot pa sabot, tuwa kita magapuyo sa dapit gamay gahom ni Satanas. Gitawag kini og cosmic dynaspheres. Duha ra ba ning iya? Di gyud papil din ni Satanas. Kung nanay usa sa Dios, duhaon gyud niya. So, ang iya sa Dios usa. Apan ang iya duha. Cosmic dynasphere 1 o cosmic dynasphere 2. Unsa man ning cosmic dynasphere 1? Arrogance complex. Unsa man ang cosmic dynasphere 2? Hatred complex. Muna. So, timan nga dili kita makatuman sa plano sa Dios nga gitawag itong protocol kun wala kita magapuyo diya sa sulod sa operational divine dynasphere. And again, let me remind you, this is a system of thinking. Remember, the Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. Niya sa atong una-una. Ang operational divine dynasphere, niya sa atong una-una. You remember that? Now, kung buot kang mahimong mananaog, if you want to become a winner in life, then puyo diya sa operational divine dynasphere. Kay ang laing nga nining maong dynasphere iya sa Dios, mao ang protocol plan of God. God's power system. The Christian way of life. Uguban pa. You see? Now, kitang mga magtutuo, losers or winners, are all provided by God equally. Yatagang angay nga equal portfolio of invisible assets. Kitang tanan mga magtutuo. Kuhaan ra ba gyud ta og inon ta pagtasal. All believers are going to be evaluated during the judgment seat of Christ, otherwise called Bema seat. You see? This occurs before or right after the rapture. Mubanos na yung kining judgment seat of Christ. Now, all have no excuse. Diba nini? All have no excuse not to be a winner in this spiritual life. It's all a matter of choice. Naragyod sa imong pagpili. Giyatagan tas sa Diyos, giyatagan ta og kagawasan sa pagpili. 2 Corinthians 5:17 also says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tiyaw mo na. Bago na tanan. Imong mga batasan, imong mga kinaiya, mausab. You see? They are new. Now, of course, kining atong pagtuog yun, na atong tukbilon, kining bahin sa pagtuog. Okay? This is the key sa atong Kristohanong kinabuhi. Romans 10:17 sa isulti, faith cometh by hearing. Now, kining faith din sa original nga Grigong pulong is pistis, P-I-S-T-I-S. Pistis cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na, saan man mo pag kat-on sa pulong sa Diyos kundi ka maminaw? You see? Muna, Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance. Nate mga panulundon.
Now, mo na diya sa Roma 12:2 importante kayo ning hinumduman gyud nato ingon nga mga magtotoo. Romans 12 says, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Nya, ayaw gyud kalimtiw sa mo bitaw ning sa di ba ta magtuon sa pulong sa Dios gyuding ato gyuding batbaton. Hebrews 4:12, the word of God is alive. And then study it through the eyes method, isagogical, categorical, and exegetical. Now, well, I don't have to elucidate further about this eyes method kay I presume you know that. Kamu nga nagasunod na gyud mga subscribers. Remember, it's the Lord Jesus Christ who gave us the right to become children of God. Now, balik ta si piso 1:4 nagkanayon, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Now, ang tanang mga magtotoo, kitang tanan nga mga magtotoo, elected, pinili, and predestined. Pinili and predestined to obtain kining panulundon, okay, inheritance reserved in heaven for you to be revealed in the last time. Now, atong kinabuhi din his kalibutan has been interwoven inunta ginansilyo kini sa Dios. Now, do you still remember the word gansilyo? Nakalibot ka na kung sabot pasabot nini. Example, magansilyo ka o scarf, sweater, o etc. Now, sa diha nga, mabadbad gani ang tumoy sa gansilyo, huslo ang tanan. Ba? Nainumdong ka pa niya na? Mahuslo. Basta mabadbad ang tumoy sa gansilyo. That is why it's important for man to know the disasters of history. The will of God is objectively designed all for His own glory. Inumdumi ng Diyos hingpit. God is perfect. God has perfect satisfaction in all of His being God. Ang iyang kabubuton, ang iyang tumong, ang iyang plano, ang iyang pahimangno, ang iyang tuyo are all perfect. Basta? Tungod kay perfect man ang Diyos. Now, di nilang una kita kutob pagkakaroon na itong ipadayo ni Uma. Yung sipyat sa pagsunod nini, may tungod nini atong uluhan. Tataod naman ng atong duputan yun. The doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Magampo ta. Balahan na mong Diyos, salamat sa imong grasya nga mong ipaimuslan ning adlaw. Ikaw may maya ning tanan nga mong ginabuhat. Dili amo. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Among kinigipaimuslan o Diyos, samtang buhi pa kami ning among lawas. Ikaw ang magbubuot sa tanan. Uban ni kami, kanunay sa kinabuhi. Hindi kaya kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi, ugma sa pagpadayo namo. Ning among tuyo, tumong nga makakabot kami sa among espirituhanong pagkahamtong nga diin ikaw ang mahimaya. Kining tanan among ipasalamatan
sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.